embusweni kaNkulunkulu evangelini ebelilihle kangaka silinikwe obaba uBhengu ivangeli ebelivusa ishosha to the point ukuthi ngisho abafundisi bangalesa sikhathi kwangayiwe ibhedlela because they believed in God ukuthi unamandla okusindisa nokuphilisa angizabona but now ivangeli lethu nje basesimanje liwiki yabo nami nje ngokholwa kwami nganithandaza ukuthi akhona ugulala ngizombeka izandla noma impumpusi avuleka ngoba ngiyamkholwa uNkulunkulu kodwa enkonzweni niyakhonza nje niyikhonzele nje uphele 5 years uphele 10 years kungenzeki miracle kungenzekile kunalowo niyancwaba abazalwane bafanele ukuthi behlekelwe yilezo zinto lezi behamba noNkulunkulu ophilayo. The problem is there is a wickedness ehamba nawo kuthi wakhona into wakuthiwa uAkhani back in the old stories za Moses inkosi ekhona uJoshua ngesikhathi uAkhani wathatha ilokhuzana ithixo na amagolide nani ayithole kulelizwe babelwa nalo balihlula wakuthatha wakufihla ngaphansi kwetende lakhe kuthi all of a sudden kwathi bathi bayahamba bayolwa kaIsrael babulawa kwagwazwa amabutho babuya bekhala bethi yini kwenzekeni wabuza ukuthi uDavid wathi hayibo eningixolele mengihlanganisa amagama abantu ngabuza ngazi noma uSisi uMose noma uDavid kodwa wabuza wathi yini enza ukuthi sihlulwe kwasiba ngithi uAkhani lapha ufihla izinto ezingcolile mina njengoba ngisakwazi kusondela eduze kwenu uzon protect angizabo iproblem kaNkulunkulu into efanele ukuthi siphume ngiyikhulumile la ukuthi uNkulunkulu we have lost who God is njengabazalwane ukusilahlekele uyabona ngabe ukhuluma ngoNkulunkulu ongayifuni amabhluwe ongafuni ama happys ongayifuni manje ngikhuluma nezinto zabantu ezikhona angifuni ubala into uziningi uyikhulumile enigma bakwethu singamdlela amandla akhe umntana kaNkulunkulu ngoba ubezosicabela indlela yazi wakhuluma enigma ngakheqa umlomo ngathi nanzi ngeke kuthi ngisho ngingenaso isibindi sokuyikhuluma kwaye manje njengoba ngikhuluma nje ngizifake kwenkulu inkinga yayizalwane because I belong to a church and i-church linabazalwane and abazalwane bayamthanda uNkulunkulu banje abemthanda uNkulunkulu lezi zinto abazenzayo bayayithanda manje kufanele bakhethe between lezi zinto noNkulunkulu bese ke bethi nabazalwane hayi uma ngabe lo nkulunkulu wakho esho kanje angeke ngimkhonze lo nkulunkulu uyayizwa lana uma ngabe lo nkulunkulu wakho esangishiya amabhluwe ngishiya boyfriend yami angeke ngimkhonze amana ahambe lo nkulunkulu angimthandi uNkulunkulu onjalo uyayizwa lana la and how does God feel now ukuthi kunabantu esengibenzele hamba ngeimoto ezinkulu kabi thina sabazalwane sihlala endlini ongake uze uyikhone abazalwane under the blessing kaNkulunkulu ngifuna ukuyichaza lento kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wa Old Testament is the same God we are worshiping ku New Testament right akashintshi futhi ngenxa times ukuthi sesinenye isikhathi manje culture ishintshile izinto ishintshile uNkulunkulu uzo understand no God is not that is the same God, he does not change. Number 2 izwi lakhe leli abazalwane abathi abazalwane yazi uma ngabe ukhuluma ngalento le yamagolide namabhluwe bathi ufuna ukuthi usibuyisele emthethweni yindaba because umthetho ukuthi umuntu okholwayo uyayeka lezi zinto lezi njengase for instance angikhulume nje ngeZayoni buyele eZayoni ngiyayithanda iZayoni ngiyawuthanda uShembe ngibathandiswa yini ukuthi bahamba ngomthetho abawuphuli umthetho bese kodwa kuhluka ekutheni impilo abayiphilayo ayikho clean ngizayibona nje njalo angifuni ukusho ukuthi benzani kodwa ngiyasho ukuthi abasindisiwe umuntu usindiswe ezonweni mithi umuntu usindiswe ezonweni isono siyabolisa siyabulala it makes you go to hell because uNkulunkulu akakwazi ukwamukela into eternal home unesono.